and sisters. Yabe etala king misangiti ding makatuking kayaduanan. Kapasalamatan dari Amelita Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Therese Madison Castillo, Pius Kai Corac, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Abendaño, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Alcantara family, Rolando Pineda and family, Roseby Pascua, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Jeneline Maluntang, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Edna Gadi, Jenny and Sherin Malit and family, Eloisa Basco and family, Mary Ann Grace, Bridget Basco, Ira Joyce Conanan and family, Lourdes Manuel and family, Myrin Cosino and family, Tanueco and Enriquez family, Severino David and family, Anunciacion and Maninang family. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lim Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas, Arthur Wilkerson, Claire Nicole Ocampo, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Edna Libo and family, Bobby Cortez and family, Zero Maverick Pavila, Michael Fabila, Chelsea Marie Pamir, General Oscar Albayalde and family, Angelita Lagman, Jesus Lagman, Shanaline Gabo, Blessy Ann Gadi, Helen Sabado, Jose Sabado, Jonalyn Sabado, Muno Ocampo, Jacqueline Nedek, Erlinda Gandula, Kelvy Gandula, Curzon Gandula, Luz Pineda, John Michael Lagman, Alisa Monique Villar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Raymond Anthony Garcia and family, PRGMT Apollo, RGM Apollo, Devi Ann Santos, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Manluntang, Jefferson and Devi Ann Santos, Jeneline Manluntang, Joseph Marcos and Angela Sophia Santos, Rafael Dayan and Franco Dale Clarin, Maria Arlene Ferez Gonzalez, Sarah Jane Mendoza, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Ian Erese, Charity Budog and family, Raymond Arcilia and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Rodolfo Ocampo de Port, Joy Velasquez, Sai Garcia, Risa Tibuli, Lydia Vargas. Pangadit, paraking malagwang kapaldanan dari Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Marvin Dingal, Geraldine Adan, Luz Navarro, Pamela Ocapuno, Caridad Ordoña, Elenita Gonzalez, Isabel Gapay, Alvin Aguilar, Marilyn Pascual, Gregoria Valerio, Ronaldo Raimundo, Marivic Raimundo,
Marlon Banyola, Angelito Acab, Manatalia Banyola, May Johnson, Charmaine Bridget Basco. Para king safe travel ng Mel Alquizir, Vance Alquizir, Cenis Sarmiento. Pangaditala ring Caladwada rin Felicidas Valle, Estelito Valle, Diosdado Ferez, Ricardo Castillo, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph Aleta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupina Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Venevista, Fatima Ong, Arlene Salva, Lorenzo Edso Mendoza, Telma Tessie Matilde, Jerome Santos, Binancio Adan, Yolanda Adan, Eva Azahar, Jerome Santos, Anastasio and Loretta Macabali, Irene Sochanco, Manuel Sochanco, Michael Sochanco, Carlito Garcia, Fernando Muldog, Beatriz Muldog, Dominador Muldog, Ernesto Muldog, Estela Jackson, Ryzen Jackson, Justina Asibias, Eugenio Balingit, Aniseta Balingit, Anselmo Balingit, Adan Guillermo Jr., Randy Quito, Alexander Quito, Jerome Quito, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dunca, Aurelia Bantug, Roger Capati, Simeon and Eulalia Enriquez. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Sanan may Kristo kikakanaku, sanan may Kristo lapad bulok mo, umime po sanan ikitang krus, tukikanaku harapan nalimu, umime po sanan ikitang krus, tukikanaku harapan nalimu. Waris mapangunaring grasya, waris mayang ikape pailasa, yawan mo gulot mo tukibis ako, sa panmubuka kong kruspusanan mo. Yawan mo gulot mo tukibis ako, sa panmubuka kong kruspusanan mo. King lagyunan ning Ipa, paning Anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang Ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka rin banala misteryo. Ikang mamiling tagumpe, kimbala mawari kabigwan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang batong sikwil daring manalakad bale, amilyaring batong panyulok, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang umpisaning metong abayong kasunduan at metong abayong balayan ning Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo. Ing Diyos sa mayo payong tutu pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana king di alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming
Mapamakalulu, ding dapat ming kapanisyan, yatadasana kaya kami ing kapatawaran, ibuklat doring puso mi king lugod mo, at isadyara kami para king daratang ng kapiesta, ding pamanyubling medye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Genesis. May git ng kaluguran ni Israel, Yose, kaya sa karingaliwan ng anak, uling matuane Israel, inyang mibaitya, Yose. Ginawayang imala na makabatakde para kang Jose. Inya, ikit daring kapatad na, king may git ng kaluguran tatara, kesa kenu paman, karelang mikakapatad. Pikasaman de, at era ne, burimang kasabi. Misa na yaldo, mintala king Sikem, ding kapatad ng Jose, ban pastulan, ingkawan ng tatara. Nga nangakob kang Jose, ewari ding kapatad mo, magpastula, banda ka rin, Sikem. Penalukya na lang Jose, ring kapatad na, at di sana la ka rin, King Dotan. Malaw tiya pa, ikit dane, at bayo ya milapit karela, apisan metong daneng patende. Ngarang misabi-sabi, o yana ing mapaninap, meko keni, patentaya, at saka taya yugse, King talaga. Sabyan tamo, ing liklak ne ning mabangis ay animal. Lawen tamo, nung nanong kararasan da, ring paninap na. Inyang dimdam ng Rubenity, penikwana neng iligtas karela. Ngana, etaya papaten. Sinabi na pang Ruben karela, King Ela patulong daya, nune, yugsera niya mo, king talaga, karin ilang, at era sana panasakitan. Sinabi na ita, ban iligtas ne Yose, king gamat ding kapatad na, at ibalik ne kantata na. Inyang malapit ne Yose karing kapatad na, likas de imalan, asusulod na. Itang makabang imalan amakitakde. An inugsere, king alang danum at talaga. Kay bat linuklok na lang mengan. Inyang miglalawela, menakit lang Ismailitang, abe-abe maglakbe, ibat Gilead, papunta Ehipto. Panyangkap at pabanglo, ingkargara, karing kamelyo. Kanita nga ng Huda, karing kapatad na. Nano nga pala tamo, nung sakali man patentaya, ing kapatad tamo, at ilihim, ing pangamatena. Pisalita niya mo, karing Ismailita, at etaya panasakitan, uling kapatad taya at laman, nening sarili tamong laman. Pekirandaman de Yuda, ring kapatad na. Daralan la kanita, ring mga lakal at tao, Midyan. Sinakare Yose, king talaga, at pisalire, king alagang adwang pulong pirasong pilak, karing Ismailita. Tikirane mandeti, Yose, king Ehipto. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Eyo sana kakalingwan, ding malangke ang depatan. Eyo sana kakalingwan, ding malangke yang depatan. Ingino, beparatang yan danop, king lugal ayta, at sinira na insablang apanganda. Dapat tinubod ning makapauna, karera Yose,
anting ipos pisalire. Eyo sa kakalingwan ding malangkeyang depatan. Tenikala dalang bitis na at pati na batal na, ang gakinding amano na maging tutula, ingpe patutu yaing amano ning Gino. Eyo sa kakalingwan ding malangkeyang depatan. Kanita ing ari ning Ehipto, pepabulos ni ing Panginoon daring bansa, gewaning malaya, at penibala ni kimpi bale-bale na, at talapangasiwa, king sabla ng bandi. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan, parangalantaya ing mayap a balita. Ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita, Kristong Jesus aginumi, ligayat kapurian kita. Suri payapanala, makasadyang makiramdam kita. Magsalita na ka, magsalita na ka, alipan mo makiramdam niya. Ligayat kapurian kita, Kristong Jesus aginumi, ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimore. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Gino. King panahon na ita, Jesus sinabi na karing matas a saserdote at karing makatwaning balen. Pakiramdaman niya ing meto nga talimhaga at ing meto nga taong menanaman ubas king gabuna at bekurane. Kinulkulyang pibilyanan king pipaslan ubas at mitalakadyang metong atori. Kay ba't nanita, peniwala niya karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang miras na yung panawning pamamupul ubas, tibura na laring ipus na, bantanggapan da karing kasamak ing partina. Penasakit da laring kasamak ding ipus na, pemalupalu ring metong, petere ing metong, at pemasibas ing metong. Pasibayo, mitubod niya namang aliwapang ipos ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing mino na, at makanyan mo naman ing depat da ring kasamak karela. Katataw yan, tinubod niya karela ing anak ng lalaki, nga na, pihong igalang daneman ing anako. Dapot, inyang ikit de ring kasamak ing anak, ngarang misabi-sabi, iting talapagmana ning pakisamakan tamo, tara patentaya, ban akwata yung bandina. Inya dekap de linwalde king mulahan ubas at sakare pete. Nga nang kinutang Jesus, ngayon ninong datangan na laring makigabon, nano kayang dapta na karing kasamak ng deta. Ngarang may kibat, sigurad na lang ipapate at ding emayap atawang deta at ipakisamak ne ing mulahan ng ubas karing aliwang makisamak amonye king pupul king panawon akarampatan. Nga ng Jesus karela, iwari aba sa iti king kasulatan. Ing batong eraburi ring manalakad bale, ing maging batong pamuntok. Dapat na ning ginuini at pagmudalan tamo.
Inyang ini sasabihan ko kaya kayo nga ng tinuglong Jesus. Milakone kaya kayong kayaryaning Diyos at miyabiya ka ring taong biyasang papamunga kaniti. Inyang dimdamdering pamuntok ding pari at parisaying talimhaga, sinabi ng Jesus, baluraking ilaring pamaramdamana. Buriring iparakap, dapat tatakot la ka ring tao, uling kikilalanan ding metong apropeta i Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapabak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Minsan po may isang pare na emergency, may schedule siya at tinyalan yan eh. So, alaya pong aliwang akit pipag-parkingan. So, may park ya balo na illegal parking. Kaya nag-iwan na lang siya ng note doon sa kanyang kotse. Sabi niya, pasensya na pari ako, wala akong mapag-parkingan. Pwedeng wag mo akong tiketan, forgive my trespasses. So, pagbalik ng pare, may nakita siya na note. Sabi niya, Father, pulis ako. Kung di kita titiketan, magkakasala ko. Lead me not into temptation. Pero, kung maglalagay ka, mag-iipit ka ng pera sa lisensya mo, baka pwede pa. Give us this day our daily bread. Familiar yung mga linya, no? Kasi galing doon sa prayer na Our Father. At madalas natin dinadasal ito. At itang balam highlight ka rin tang give us this day our daily bread. Kasi mapanyawad tamo king apong Ginoo. Nano mo anyawaran tamo king Dios. Itang apang tamo, pera, isulod, ay malan, tuknangan, cellphone, kotse, pati jowa, anyawaran tamo king apong Ginoo. Okay mo po itan kasi anyawaran tamo king apong Ginoo, grasya. Andiyan yan sinabi na ask and you shall receive. Ala pong marok manyawad grasya king apong Ginoo. Ing sakit potang miyadiano ring grasya ning kay etala si sesen etala gagamitan masalese. Balam po yung kwento king gospel tagtalimaga. Itang makibandi kayong ubasan, may gobraya, lininis na itang gabon, may nanaman niya, kabat may nalakad pang tori, ya po yung may pagal, kabat peki kasamak ne, ining kayang mulahan. Meto niya mo kung kay magbante, aliwaman nila rin may pagal. Ing importanting dila, pinitang ibyeda, itang partina, nining boss. Pero nang oras ng mamupol, po rin di itang share na makibandi. Kaya matedo pa rin itang tinubod na ning makibandi, pati itang kayang anak. Ingkotang na ning ginun, nanong gawa na ning makibandi ka rin ning maroka kasamak. Sabi na, papatay na lang. Bakit? Huling feeling da, karela itang ubasan. Bali po, ating ko pong kay, aisip pa parallel experience, karing manutang. Ikay pa mapanutang kayo? O mapamaram kayong pera? Kasi di pa yung experience, potang dinapit siya, makanan niya pa yung banat na, oh, makailangan ko, makiliwas kong pera, ati kong datang pera kingkay, ibigay kaya kagad, promise. Di ba? Makanitala po, gagagagala pa. O, siyempre, malunos na kaman mo, para man me. Potang ditang oras sabi niya na, mamayad na? Mali, potang kakasalubong me. Bala mo, mika amnesia, di ba? Bala malalang utang. Kapat potang may lambat na, ika ng manyingil. Di ba? Potang, pamamayad. Di ba, ning kayo po, bitatas, oy, ote ka pamamayad. Ano man utang? O, nangarap pa tulak, pero, o, sige, paparangay mo ko, sige, patimanda mo ko. Diyos ko, ilabang mimwa. Nung bagaking aso, itang potang manutang la, itang, sige no, potang maningil na ka, maging bulldog. Tandaan niyo po, itang indamyo, eyake kayo. Mendam kayo mo. Pero, kalupada po rin king gospel, feeling daw, karelani itang ubasan. Pesa yang nantang opportunity. O ito po yung kakalungkot ko, karen pong manutang na mamayad. Aliwa mo po itang pering inutang da. Nune, pati itang integridad da, itang dangalan da, ing tiwala at sayang, potang pehalagan.
O yan po yung pagka nakakakatamo king gospel. Detang blessings, bibigyan na ng apong Ginoo. Sana gamitan tala at sana i-share tala rin. Kasi ning kayo po, manyad kang grasya king apong Ginoo. So, Lord, saan po maging makwalta ako? O maging makwalta ka? Para no ka rin. Then, pagkatiwala na ng apong Ginoo, elang para kaya ka. Noon saan opportunity la rin deta baka dito maging blessing ka rin aliwang tao. Kayo po, yung mga blessings na tinatanggap ninyo, ginagamit ba ninyo at sinishare? Gagamitan nyo po? Talaga? Deta po regalo kaya kayo, gagamitan nyo la? Reta pong spam, corn beef, iba't abroad, luluto yun la? Maka-display lang mo po Reta pong masanting pinggan po pambaso na rinigalo da ng kinasal kayo. Gagamitan nyo la? Alipot yung laking cabinet na pong pagtsagan yung gagamitan baso. Retang libre, retang iba't king peanut butter po coco jam. O kaya reta pong tuwalya mga kapal, iba't abroad. Gagamitan nyo la? Makasalikot lang mo mamaw ng naptali na kilambad na king cabinet yun. O ito po yung masakit. Kapat sabi natin, use your blessings and share your blessings. Kunyari, itang talent. Sana i-share tala. Di nga liwa po makasantilaw boses, pero ilabi sa makiabi king choir. Di nga liwa, biyasa no mamamasa, pero ilabi sa mag-lector commentator. Ang gagawan da, o tempo biyasit ang kinayo. Instead na magsisti kayo, i-share yung talent yun. Share itang blessing, abinyan na ng apong Ginoo. Kasi ati pong warning, nung nanong mo gagamitan, mawala kaya ka. What you do not use, you will lose. O yan po itang kentauling dakya na ng Ebanghelyo. Mila ko laretang grasya, kareng magpawulaga kareni, at miya brela karetang maging tapat king pigkati wala na ng Diyos. Di nga liwa po kasi, realize na blessing laretang at syukareta. Totoo naman, hanggat wala kaya ka, mo realize nung makanala kaulaga. Kunyari po, ring pengari, deng ima. Andiyan pang makatakla, mapag-remind la, madalas mo akakit na blessing la. Deng aliwa po, pakibatan daw pang pabalang deng pengari da, ring imada. Potang may wala la, naning gagagay, Diyos ko ba po, sana nga tiyuka pa kene. Diyos ko. Nang netene, karin mo appreciate nung naitang gagawa na kaya ka. To enjoy a blessing, you need to know it's a blessing. Kunyari po, dahil nga diwa pong pengari, itampot ang magkwento, kumusta ano po rin anak ko, ay, Diyos ko, makasakil na buntok. Punta ka Diyos, guli-guli sa kalap mo na, kapag mangalat. Kapag sabi ko, ay, nako, enjoy yo po yan. Kasi pa may dagol no rin, di ka pamilya nala, kabat may ako nala, tinong sarili pamilya, kabat ika na mong magdiliging bale, di ba? Panintunan mo ito. Diyos ko, makakamiss. Nakanito, pula-pula ila pa keni. Kapag yan, ito na ako bisitan. Diyos ko. Yan, sisi ka. Di ba? Ika pang magparalampu. Sige na, bumisita ko, Kenny. Sige, andyan, mangalat kayo, andyan. You realize, blessing la, hanggat may wala la. Sana maging mapasalamat tamo. Kareling, nanuman tatanggapan tamo. Yung aisip, nung baka na yung kagana kayong apong ginukya ka tamo. Kasi tamo tintang kakanan at tintang ganang mangan. Dengaliwa po, king kasakitan na ningdi, andyan bisala mangan, alalang apangan. Dengaliwa naman sobra lakwal, tadakalapamangan, pero ila makapangan. Bakit? Uling bawal karela. At least kayo po, na atikong pamangan, atikong pangganang mangan. Andiyan kareta, simpleng bagay nga reta, sana magpasalamat tabo. Realize tamo sana, ingal dong tunay ang nuwan. This is a blessed day. Nung makananong dening pagkalob na ning apong Ginoo, ning kayo talamang pangay tuliran, sana appreciate tala. Nung naman natin kayo, be thankful, be grateful. Kapat use these blessings by sharing these blessings to others. And sana potang dakal ko tatanggapan, be a blessing to other people. Amen. Talakad ko po. Kapatad, ing sablang mayap iba't king Diyos, manalangin ta kaya para ka ring sablata ang pamangailangan, ding kailangan niling mabilugayato. Nga tamong manalangin, Ginoo, idiemi sa keka, ing bunga ning mayap ning biye
Ginoo ibiyemi sa keka, ing bunga ng mayap ning biyemi. Ulitan tayo po. Gino ibyeme sa keka imbunga ng mayap ning biyemi. Para king Iglesia Katoliko, mananasan ng anting ubasaning Ginoo, laga na tiya ka rin sa blang bansa, imamungan dakal abungang mayap, ipanalangin taking Ginoo. Gino ibyeme sa keka imbunga ng mayap ning biyemi. Para kayong pamuntok ng gobyerno, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang netong abayong dipunan ang maunlad at payapa, ipanalangin taking Ginoo. Gino ibyeme sa keka imbunga ng mayap ning biyemi. Para ka rin daralang kasakitan, ing karelang pamagdusa, magobrala sanang anting pataba, apapamunga karetang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Gino ibyeme sa keka imbunga ng mayap ning biyemi. Para kay katangan, kapilan man sana, eta magselos o mangandirya karing aliwa. Nune, magobrata mong lubusan, king sulok, amituldo kay katamo, kilob ning ubasaning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Gino ibyeme sa keka imbunga ng mayap ning biyemi. Ngini po adwan tayong sarita ang kapagnasan. Ipa, mipaligayan ka nung mamuha keng dakal. Iti sana ato paran mi kapamilatan ng masolo ning kahalguran mong anak, ihaso Kristong Ginumi. Amen. Diyos ko, kekang tanggapan, aing Diyos ko, kekang katalan, ning pusong sisisid, magpakong kekang tanggapan, kekang patawaran. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon. Matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ampong ikaligaya ning lagyona. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ipamimigla lang, isadya mo kesa nang magmasusi kareting misteryo, at sopan mo king mibiyabiya king lugod a papasyagda. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka antemore. Iyat na yore ang puso yun. Makatas na la King Gino. Pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya kapamilatan ng Ginumi. Balang banwa babiyeme kaya kami iting masayang panahon anong lumipag sa dyan impamagmasusi king pamaylasa, kamatayan at pamanyobli ng mebe kambering mibayong puso at kaisipan. Ipa, pakalubme kaya kaming espiritu ni malugod a kagalangan kaya ka at ning kusang luba pamanyuyo karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila ring maulang me palyari amin bayong diya kaya kami kapamilatan ng Kristo, mi gaganap kilub mi ing larawan na ning kaya kang anak. Udinita kambering kororing anghel karing banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Diyos yang mayupaya, ituya'y banwa, ituya'y atong kikaligaya. O sana,
banal o ipa ikay panibatan ni sablang kabanalan. Uli ni tapag para lang pumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyane ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ning bayo at alan hanggang tipan na mibubu para kaya kayo para ka ring dakal para king kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng bebeling anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapening biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, may ganap niya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di ka kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling niya at isablang meyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluban mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kaya betang Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya benang Jose kayang esposo, kaya bering apostol at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Ngayon manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo. Ipamihat sa isambang ilagyo datang ke kami ing kaarian mo ni pamit ko kepiking yatu at king banwa ni pamit ko ning kakanan ni Adado ibiyemo ke kami
Ting pamamatawad mi, kare hindi kasala ke kami, meron kay sa aking puso, nunay ikabuski marok. Ikabus mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopan ning kaya kang pakadudo, parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami, kambiyan ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming dalapangabos. Huling kekay ka, Maria, ating kayo bayan, ating ligaya manggaman, kilala nanggan. O Ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwi mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ni ginuman at tilisa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimore. Ipagit tayo may kakami atong tamo king kapayapan. Pero ng Diyos sa milala ko, di kasalanan niya to. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos sa milala ko, di kasalanan niya to. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilala ko, di kasalanan niya to. Ibigay mo kay kami, di kapayapan. Ibigay mo kay kami, di kapayapan. Ibigay mo kapayapan. Ibigay mo kay kami, di kapayapan. Ibigay mo kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ng Kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Diyos Ama.
pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod, lumakarin lugod, at pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod. Lugod ng Kristo, itipon at tatamo, kaya magsayang tumulat at igalang yaluan ng Diyos sa mapyan. Aking parang tao, king lugod at alisay. Lumakarin lugod at pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod. Lumakarin lugod at pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod. Ninyasat ka rin sa gatang pamitipon, king pamisagsaran etanalayon. Pag hinakit pati kamwa, tuknalan sa Kristong Diyos ko, salta mo, ngiti ang nasa. Lumakarin lugod at pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod. Lumakarin lugod at pamikalugod, karin at suya'y Diyos, amalugod. Announcements po. Second collection. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ngayong araw na ito ay para sa pagdiriwang ng National Migrants Day. Second, 13th year anniversary of the dedication. Patuloy ang ating paghahanda para sa ika-13 anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan. Mamayang 1:30 p.m. magkakaroon tayo ng Tridio Sacro at ang 7 p.m. na misa ay pangungunahan ni Lubos Kagalang-galang Florentino G. Lavarias D.D., Arsobispo ng San Fernando. Bukas, araw ng Sabado, magkakaroon ng Tridio Sacro sa ganap na 4:30 ng hapon na susundan ng misa at pangungunahan ito ng ating tagapangasiwa ng ating dambana,
at Kura Paroko ng Holy Rosary Faris, Reverendo Padre Nolasco Fernandez. Sa araw ng linggo ng anibersaryo, ang ating unang misa ay sa ganap na 8:30 ng umaga, na pangungunahan ng kanyang kabunyian Pablo Virgilio Cardinal David Didi, at ang ikalawang misa ay sa ganap na 6:00 ng gabi, na pangungunahan ni Lubos Kagalang-galang Pasiano Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Pagkatapos ng misa, susundan ito ng prosesyon. Christian Life Program, CFC Singles for Christ. Sa Marso 29, Sabado, magsisimula ang Christian Life Program, isang programa ng CFC Singles for Christ na naglalayong palalimin pa ang relasyon ng bawat isa sa Panginoon. Sa mga gustong sumali sa programang ito, maaaring magtungo sa Immaculate Conception Parish Hall sa ika-29 ng Marso sa ganap na 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, alilano sana niting komunyon, ding kaming biye, banlalo ning tapat apagdulapan ing kaligtasan na pangako na. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka antimoren. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo king balen na inibi mo. Pakiramdaman nyo po ring panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbeking alawang lugal, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit, at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo ping kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, indugud kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakada sana, ing pangako daking binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahin tutup, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po. Makiramdam kayo, hiniling oras, ing oras sa karapat-dapat. Hininaing aldo ni kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Pangilaganing makarapat, na lumambagi ang makatakit. Magiging katamu kasuywan, alalang nasa binanupaman. Makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Hininaing aldoring kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Magbalik ka na luping